Kungumthandazo wami njengalokhu naPawula athandazela abazalwane ukuthi kwangathi uNkulunkulu angabapha umoya wenhlakanipho nemoya wekwembuleleka kuze bamati kangcono lo nkulunkulu. Akube isikhathi lesi emthandazweni wakho ekuveni livi laNkulunkulu kuthi umati ngcono, hayi ngemicabango nje, kepha kube netintfo lotawutibona ngaNkulunkulu wakho letitawukwenta ukuthi umati kangcono. Sinkwa sakavuka udle lamhla sisithola encwadzini yaJohane sahluko 6 sitawufunza verse 12 na verse 13 lithi, kwathi nasebesuthi wathi kubafundzi bakhe, botsani timvuthuluka letisele kubete lokulahlekako. Eyi Nkosi yami, nami ngisho njalo ekuseni ngingakayi kulo verse 13, kubete lokulahlekako. Inkosi yelizulu ayifuni kube netintfo letikulahlakelako. uNkulunkulu uyanaka tintfo lebese tikulahlekela. Unelivi lelithi kubete lokulahlakelako. Livesi laka 13 lithi batibutsa bagcwalisa emabhasikidi la12 ngetimvuthuluka tetingwa netebhali letati5 letatisele kulababedla. Uyeva sengumlando ukuthi kwake kwaba netingwa leti5 ngoba imvuthuluka seyigcwala kwedlula letatingwa leti5. Ithiwani indzaba lenje? Emalofu lang5 bekangakhona ikugcwalisa emabhasikidi lang12, kepha imvuthuluka leyadzilika lapho kuleto tingwa matidliwa abese wona agcwalisa emabhasikidi la12. Maye tintfo tiyenteka kuJesu, maye tintfo tiyenteka ngaJesu. Liciniso ukuthi asigembuli masipha sinikela, kepha ngicela kukukhombisa tintfo tiyenteka kuJesu. Kubese kuba ngumlandvo lokuthi hawu nginikele inkosi yanginika naku, ngente lokhu inkosi yenta naku. Kubese kuba ngazuthi uyadlala ngoba emalofu lang5 bekangeke agcwale 12 wamabhasikidi, kepha ekubeni kunikwe Jesu ahlephule, bantfu badla imvuthuluka yagcwala emabhasikidi. Kwangathi nakuwe kungaba kanjalo. Loko lokunike wakubeka esandleni seNkosi, ubone emabhasikidi agcwala, noma kona bekungagcwala emabhasikidi, kepha ngenxa yokuthi sekuphume esandleni seNkosi, konke lotawutendela kona kutama kugcwalisa emabhasikidi akho kangeke agcwale. Kepha uma ngabe sekwente iNkosi, kutawugcwala lebekungeke kugcwale ngemandla akho. Ngiko livi leNkosi lithi themba simakathe ngayo yonke inhlito yakho, ungenciki kokwakho kuconza. Kube lo mfana wetingwa leti5 netimfishi leti2 wake walandza emabhasikidi lang12 wezama kugcwalisa, bekangeke akhone kuwagcwalisa. Imvuthuluka yakhe beyingeke ikhone kugcwalisa, kepha imvuthuluka yaJesu yakhona kugcwalisa. Kwangathi Jesu lo senguye lamuhla, njengaloku bekanjalo itolo, lotawuba njalo naphakade. Nakuwe bekangakubonisa ukuthi yena uyakwati kugcwalisa intfo lebewusolo wezama iminyaka kuthi uyigcwalise, kepha waze wethemba yena kuthi Nkosi senginika wena kuthi ungigcwalisele. Kuyawugcwala kwedlula loku lebe usolo wehluleka kutigcwalisela kona wena. Amen.